juhaali ko tawi kon daraniɓe pelle dawro ɓurɗe mawnude leydi ndin wallinno ɗereli mum ɗin. Ardiɗo on fewndo ɗo Alassane Ouattara yahanno hoore makko wallinoygol ɗeri makko ɗin e inde fedde makko nden RHDP ko wona non kadi jagorɗo kiɗɗo on Pascal Affinguissan e inde fedde makko FPI. hattali ɗon mojobere MGC nden ko hoorejo mayre on ɓeygu lanɗo kiɗɗo on Simon Bagbo wallini ɗeri mum ɗin e bange pelle dawro lundiɗe ɗen. PDCI e PPACI felliti tabintingol toɗɗaɓe maɓɓe ɓen Tidiane Thiam e hoorejo kiɗɗo on Laurent Gbagbo. hay fiɓe ɗiɗo kala ɓe riwano ka ɗeri suɓotoɓe sakkitiɗi feññinaɗi ka lewru 6 ɓuru yawtundu e bange dartorɓe inde mum ɓen kohoɓe lolluɓe e leydi ndin ɗuɗuɓe anniyike tawede wono sarɗiyankejo on Antoine Assalé Thiemoko e préfetjo kiɗɗo Abidjan on Vincent Toby Irié e Jean-Louis Billon mo mojobere Congrès démocratique suɓi. kono nde oɗo wallirno ɗeri mum ɗin fedde nde o jeeya e mum nden PDCI RDA ittunomo e darde makko e nder fedde nden. juɓɓudi soyoyi ndi naɓay ɗeri ɗin ka suudu mawndu sariyayankoru Conseil constitutionnel habbandu no taski ɗeri ɗin yaltini inɗe darotoɓe ɓen ñande 10 lewru arayndu. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.